Spomen skulptura Sintagma je prema Kneževićevim riječima svjedočanstvo i memorija ovog 100-godišnjeg jubileja, a odmah potom i bez vremena rudarska priča o eksploataciji željezne rude od Mezeja do današnjih dana. Moj rukopis je sveden, minimalistički, ja se trudim da uvijek moj rad bude kao haiku pjesma, dakle bez dekoracije, da neka suština se prikaže koja će neće biti podložna mainstreamu, nego jednostavno da traje u svim vremenima dok vertikala bude prisutna. Ovu vertikalu od čelika u kojoj se ogledaju moćne demperske mašine zvanično je otvorio zamjenik gradonačelnika Prijedora Drago Tadić, koji je ocijenio da Prijedor, primjereno vjekovnoj rudarskoj tradiciji, dobija još jedno važno obilježje po kojem će se prepoznavati. Vi ste svjedoci da posljednjih dana povodom 100 godina rudarenja na ovim prostorima ima niz manifestacija, pa evo i ovaj poklon rudnika željezne rude Ljubija gradu Prijedoru i uljepšavanju ove ulice Vuka Karadžića je svakako njihov doprinos u znak da ovo ostane trajno sjećanje na bavljenje ovom djelatnošću na ovim prostorima. Okupljenim građanima danas se obratio i direktor rudnika željezne rude Ljubija Stanko Vujković, istakavši i podatak da je jubilej popraćen nizom naučnih, kulturno-umjetničkih i zabavno-sportskih manifestacija. Jer smo željeli da na takav način se zahvalimo svim oni koji su učestvovali jedan čitav vijek u stvaranju i razvoju našeg rudnika. I ovo danas je poklon građanima Prijedora, da ih podsjeti na nešto što se dešavalo 100 godina, da svi građani i oni gosti koji dolaze u naš grad znaju da je ovo bio jubilej 2016. godine. Spomen skulptura Sintagma Vladimira Kneževića je postavljena na novoformiranom trgu ispred apoteke 16. maj u ulici Vuka Karadžića, koja je u poodmakloj fazi rekonstrukcije, a nakon totalne obnove po ocjenama građana predstavljaće najljepšu prijedorsku ulicu.